Aldo u Mike iltaqgħu 6 snin u nofs ilu. Ir-relazzjoni bejniethom kibret tant li sentejn ilu irreġistraw il-partnership tagħhom f'Londra. Illum Aldo u Mike qisu lilhom infushom miż-żewġin. Iltqajt ma' Aldo u Mike meta dan l-aħħar tlajt flimkien mal-kru ta' Xarabank Londra u qattajna ġurnata flimkien. Lil Aldo kont nafu meta kien Malta. Kif tiltaqa' miegħu mill-ewwel tinduna li huwa artist. Mhux taq b'xejn meqjus bħala wieħed mill-aqwa artisti li qatt kellna f'Malta. F'Malta kien iddisinja l-bolol tal-miliet. Kienet qamet kontroversja x'fihom ma kienx hemm xeni reliġjużi. Mhux fis-sens ta' kontroversja kif nifhmuha in ġenerali, ma l-fatt li nemmen illi jekk inti ma tqajjimx diskussjoni bil-komunikazzjoni tiegħek għal xejn tagħmilha. Għaliex Aldo u Mike għażlu li jiżżewġu? Għalija żwieġ kien dejjem mod kif turi lis-soċjetà li tgħix fiha illi intom koppja. Aldo jirreferi għal Mike bħala ir-raġel. Mhux l-ewwel darba li ngħid ir-raġel għax inħoss illi hija mod ta' kif tenfasizza illi dan huwa żwieġ bħal kull żwieġ ieħor. Iċ-ċerimonja saret f'dan il-bini majestus magħruf bħala Authority City Hall f'Londra. Dan il-kliem qaluh lil xulxin waqt iċ-ċerimonja. I love you, not only for what you are, but for what I am when I'm with you. Fu għalek tiddeskrivi l-imħabba ta' bejnek u bejn Mike, kif tiddeskrivi? Ma naħsibx li hija ma nafx realtà oħra, ma jidhirlix li hija differenti minn kull imħabba li hemm. Morna niklu il-Gej Husar fejn saret il-festa wara ċ-ċerimonja. Cheers. Is it bad luck with water? Ma jimmaġinawx ħajja mingħajr xulxin. Għal Mike kull ġurnata f'din ir-relazzjoni kienet differenti u eċitanti. Jgħid Mike li tgħix ma' artist bħal Aldo ma tista' tiddejjaq qatt. So thrilling these last almost 6.5 years, I think. You know, everything, every day, new, you know, which is amazing. Mike jgħid li huwa jaħseb f'Aldo il-ħin kollu. You know, I need to be with Aldo, and when he's not there, I'm always thinking about him. Mike jgħid li meta ltaqa' ma' Aldo kienet love at first sight. Ħabb lil Aldo hekk kif raħ. For me, it was love at first sight, and it's been that way ever since. Id-bissima ta' Mike misset lil Aldo. Kif jgħid huwa stess? Mike jgħid li mill-ewwel kien jiffansjani, ma jiena iktar kont pażbex interessat fih għax kien bniedem li dejjem jitħaq, kien bniedem li ġeneruż ħafna u ma nafx kif ma tistax tinħabb ma bniedem li huwa daqstant għandu dak id-dawl f'wiċċu.